Gorsiarraa dhaamsii jechuu qiyya dhiira waa shanan kanan qabne itti heerumin yoo qabaatetti heerumii jetti. Hanqa shanan kana xumuraatti gurra keessan naaliqeessaa sirritti na hordofa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجا المديرة قنشنن كان كابو يا دبرتي سر التلالي في الدو جتيارا توقفاني خلاص جنة الكرم لما فاني أقسم صدفان شهامارا أفرفان ذكاء حكمة جتورا ذكاء في حكمة شنفان شجاعة خنيكا قونا ولين هاور دفنهم إجا أكما رسوله صلى الله عليه وسلم جاء نبيتني نمني دين كابو كان عمل غاري كابو قايس نتلو فندي بسنار آجي سن عمل مسن سرّيس شنن كان قيس تيجو خنرّا سرّتي مي يا شمرن كينيا نهور دفع توقفان إخلاص جنة إخلاص جتو مالي نما قرتي دبرتي فولوتنا إسيداف كل ليس جتو جاللاس واهندا وفانا ما كابو جتو بفتنا كنمني كابو جتون خوني وفانا ما كابو خنو قابر جرت يرو ركوب ستيس يرو فيا قبدوس يرو مركتو يركو في بلو هندا غيست جتو خن أوجاءتي برجرتوس أكنا ما قرتي سوق الدفر دبرسي ديبون التهم ماتتي عند غيث في نيجي برضو بالله خنا خنكبو خنجال لدوغاسي كبو جتو إخلاص سما قفاف برجرات شربتي خنجال تسمى جتو سيوجين عمل غارين جراتا سما قفا جروغا مچو جراتا سما قفا جبيس جتو خوني خنا يوق أباتي خاينم ما يون كباني جرو أتديم تخجيلي تيمبرباني خن سرتي خن أوجاديمتي يا أخي تفونو بربان أبو مالتو مالتي يا أخي تيجتوني صلاة أبو مالي يوخا كنجا يوخا وغرتي ماري لا بدي ماري نامغوت ماري جا وما خجي من جرور تواني تكتري جان حقنا نجن نجي جوغات برنجر جزيه هندا وكوان برجر توت خسلالو إخلاص جتون خن أوجا برجر توندا أوجا برنجر يسا كوان برجر توت أمانة خنجبيس جتو إفما أمانة لو بمساتنا جبيسا برسماف أمانة سا جبيسا سمكو فجالتا وان أتدبرتين تان قبدو إلا نو أتيسنو ما قبدا سنيفو غندا خيسن في جوجچو صفاتنا قبا نمنيو صفاتنا قبان إخلاص سيفين قبان جالل دغاو سيفين قبان يو خنو مالك جالتو تات يو خنو مغرتي فدي مافسي بربادو تات خوني ركي سادا يو خاو خنو مغرتي بياربايو تي فكينياف اكا غرتي ارتغرين ججتو تات اسيتي فونيتوما يروتي دبرسيني وغا غلتا برا بربانا خجوسن هنتو جچو خن وركسي سنيمتي إلا أنو عسيتيو بيارتان بيوما فلس فودوس بكما فلس جبيسيتي سيوج ديما جچو خانك أباچو كبا إخلاص واهن دا سيف كل ليسو كبا جاللاس واهن دا سيف كل ليسو كبا وغانا كان جو جاللتي إسا جالل غرتي فكين ينكب نجچو إيغ غرتي غا نبيتامتي لغان سي جالت جچو أكس لما فان أرجا جچو لما فان نما أرجان تون أرجمان توني جارسي أرجمان كمني خنگرتي ديررا خيسافو وان فارفمتو وان بيكمتو جارس الرماس بفجارس صالح أوقاته خيسافو أرجما قباچو قبا سوني نمني غرتي أرجما أوقا جنو خنگرتي خناس أوقا خنو وصنا به ففجاسو سونتاني أرجا وان هاتي منسات هاجمتو وان جولين ساتي هاجمتو وان مني ساتي هاجمو وان جيسيجو بخيل خنتاني جچو نما بخيل دوينما خنتاني خوني عمل الرادير الراتي فقطو اتنجب ما عملاتي خان وان دويدو ستي حساب خوان قال لكم ستي حساب خيوني في اتمال لكم خيت الراور خيسني ارغيته غيوم سورقاتي سي خنو خنسي جچو خوني بخيل نما بدا خرافا غاتو جچو خون مالف إرنا إيرما رايل إرنا قبضي اتجافتما في الرجيسو هندندو نمني بفتنا كابو جتشو بخيل مانكم بخيلا يومنا أولسين نياتا يواتي غوته نياني دلهم مالجا يواتي نياتي ما كان نياتا صوتا نيات وما هون دندا بوجتشو إني أقولك كله أبوان نيانون كابنو على الراديو منو فدي تكو تكاكاف تكبخيلا يرمته
nyaata gisee hunda numa gooti wooma garte godhi jeen guyyaa takka aboo waan nyaataan binnu fidi jennaan yaa akhi wooma garte wali goggodhii jetteen ji'een jennaan dhakaa felte ittuma shidde eeggatee hoggaarraa banee laal yaa akhi meerraa ganna geefiti jen hoggaarraa ganna ittee fidde dhakaadha gubatee jechuu harki isaa hoggaa gubatee harke ويا سنبودا كجيلي دي منو بتيجين بخيل كناتي جرى رب سن الراقبو خدم نياتا سكور كودو خوفتا سكور كودو خدم واتا كسيتين كان يو فتنا بيتيتين يو صابونا نابيتيتين نياتا خيبيرا كوتي وان تكرار كاتو يجو سيمتي خنغرتي نمنمان المان سا خن المان سرانر كتن سي في المان سرانر كتن بخيله جبما نما برتي ربي برتي اللي جبما جچو خوني نمني ون صدقه دقبو زكاه سنبافتو بخيله جانين خوني yoo nama zakaa baafatullee taate inumaa bargariin kanuma diinillee qabu baqiilaa jira qarshii kan baafne qamatuma saattuun baafne kanuma inumaa saabuna qaamaan dhiqatuu bitachuun dhaqqabne kan shorofkaan isaa akka ajaa'ibaa akkanaa jira rabbi sinirraa qabu akkasii baqiilaa sinirraa qabu numaan gaggabaabsaa sadii sadaffaan shahamaa jechuun kun maal jechuu afaan arabaati kuni bifa gartee dhiira fakkeenya ajaa'ibaa qabu jechuu maal jechuudha hayyaroo gartee namni tokko dubartiin bakka kamalee seente isii baasu yeroo hunda lubbuu isaa tana dura dabreeti namaaf yaade jechuu lubbuu isaa tana dhiiseeti ilma namaatiif yaade nama shahamaa qabu hoggaasiin ja'an namni tokko baraabalu nama amala bareedaa qabu jechuu amala bareedaa amala faarfamaadha qaba namaaf yaada nabiil jechuu namaati siif yaada bakka hundatti nama hedduu namaa yaadu jechuu khoni akhlaaqa bareeda qaba waan lubbuu isaatiin fedhu namaanis ni fedha jechuu ammaas bakka feete yoo dubartii tana ni gargaara mawqifaati bakka yoo bakka kamaleetti ati arkamtees sibira dhaabbata rakkoos balloos tahee khoni jechuu siimiti nama hunda bira dhaabbata namni bifatana qabu shahama oggaa janabalu ifii dhabeen nama hunda gargaara khoni maalayyaasii hiree maalayyaasii fi ilmaan keeti nama hunda gargaara qarshii warra keeysaniiti ergitu sittiin qorqodu warra keeysan hin tuffatu sin tuffatu gariin yoo warra keeysan ammoo waan qabaanne warra tuffatee si tuffata yoo kaasumata fuudhe tana nama biratti dubbachuu jibba sodaata si tuffate jechuu gatii sittiin godhu ammoo dhiira shahamaa yoo ta'e kan amala gaarii qabu kan bifti isaa bareedduudha nama hundaa wajjiin bakka rakkattettis kas bira dhaabbatu yoo waa hunda keeysattuu shahamaa namni qabu namni akkanaa khoni yaa salaam khoni yeroo takkallee dogongoruus dhiifama si gaafachuu irraan sodaatu hin boonu jechuu bar gabaabdutti boonaas hin qabu yoo dogongora isaa beeka amalli isaa bareedaa waan ta'eef mushkilaan takka rakkoo yoo isin jidduu jiraate waan san sirreessuuf tattaaffii godha hamma danda'utti jechuu waan san ibiddatti qabsiisuu osoo hin taane sirreessuuf tattaaffii godha khonis bifatana qabaannaan dhiirtii bifatana qabdummaas nama hundaafuu khayrii waan ifiin fedhu nama hundaan fedha afuri nama zakaa qabu aqlii hay sammuu kan qabu jechuun zakaa jechuun zakii oggaa jan nama tokko kan waa fahamu jechuun khawaa fudhatu jechuun khayyarraa nama beeku jechuun khawaa hunda beeku wal hikmaa nama qabu jechuun hayyuun jaani nama hayyuu ta'uu qaba hayyuu oggaa taati waan takka dubbii karaa isiin deemtuuf nama beeku jechuun maaliif dubartiin oggaa nama kana hayyuu irra garte nama kanatti heerumuu dandeessi jechuu nama aqlii qabu oggaa garte kan hayyuu qabu oggaa garte khawaan takka osoo hin dubbannetti yaadu jechuu ka osoo wooma arke gadi lakkifne nama hayyuu kayoo nama jidduu taa'ellee nama walii araarsuu danda'u kan gartee haadha mana isaatii fi ilmaan isaa kanaanillee deemuu danda'u kan nama hundaanillee deemuu danda'u ta'uudha qaba kariyoo rakkoo takka keesseenillee akkatti keessaa bahu beeku kana jechuu kayoo isii wallola san keessaa osoo hiikkaan geenyetti waan kana akkatti keessaa bahu beeku jechuu yoo namni ol didillee sun hayyuu jaama hayyuu nama aqlii qabu jechuu waan kana laaliitii filadhu sifaan tun dhiirarraa bareedduudha hedduu hayyuu ta'uu qaba bakka dubbatutti jechuudha arraba isaa miizaanee dubbata oggaa waasiin jiru miizaana godhee dubbata waan dubbatu hundartuu itti yaadu malee numan dubbatu jechuu akkanuma firraa naasa'u hayyuu janiin zakii janiin ammaas nama waa fahamu bakkatti waa fudhatu qaba nama sammuun isaa daleeytu shanaffaan tan xumuraati jeenummaa nama qabu
nama boqsiisi baroosoon taane nama jeena jechuu kan dubartiin kan feetu kana nama gartee isii tiisuu danda'u kan ilmaan isii tiisuu eeguu danda'u kan isaan tiisuu danda'u jechuu waa hundarraahu waan dhufaa hundarraahu kuni jeenummaa qabaachuun kuni jaalaluma isaa isii ibsuufu jeenummaadha jaalaluma siin jaaladha jee afaanii baafachuunu jeenummaa nama qabu jechuudha isii tanaas nama jeenaa oggaasiin jaan mana keessatti oggaa jaartii bira dhufe akka nama gartee sodaattuutitti qaddamee qaalii godhee wajjin deema jechuu kanuma jeenummaa sunuma qabu qaysiin dogongortees oggaa dogongorteenuma lolu gartee jeenummaa isaa agarsiisu yeroo kaanis waan qabu qaba jechuu mana kana keessatti wajjin oggaa shunkurtaa jirtu wajji jiraa oggaanii fi nyaata gootu wajji godhaa oggaanii fi gartee waan dalayduun da keessatti oggaa dhiqattus ka wajjin akkasumatti waa hunda keessattuu jechuu barbaadeeti mana kana keessattiif qaqqabeeti hojii jiraata sokketaan isiin tumu qunxuuxaan isa biran jirtu arrabni isa biran jiru jeeyna alattiis ilmaan isaa irrattiis namni yoo tuqees wahuma fedhe irrattuu jeeyna isiit eegu tiisuu danda'a namarraa dhorku danda'a isiis ta'e ilmaan isiitis ta'e waa hunda jechuudha jeeyna oggaasiin jaan akkuma dabarsine kana kan qalbii isii dubartii tana eeggachuu danda'u jechuudha jeenummaas ka qabu jechuun akkana jeenummaa namni qabu jaarsattiin boonti bifatana dubartiin mana sii keessatti kanuma kabajaan jirtu ala jeena jechuudha sodaas hin qabu waan dubbachuu fedhe ni dubbataa jechuu rabbi irraa malee namarraan sodaatu waan haqa dubbachuu irraa isin sodaatu waan haqaa ni dubbata jeena jaan tanaaf dubartiin nama gartee gabaabdutti waa shanan kana qabu yoo sitti dhufe filachuu irraan deebiin jechuu akkanumatti yoo kaanas deebitee diini jennee laallee filannee njiin diini amala saatiis laali filadhu hojiin qabu tana laali filadhu meeqaatamtu jira ka diin qabu ka imaana qabu kan harkisa qarshiin baafne meeqaatamtu jira jechuudha kan gartee diin kun mana keessatti isa bira dalagaan hin jirre kan jaartii tana sokketaan dhaabu meeqaatamtu jira kan halkicha faqaa turu ka boqsiitti baru meeqaatamtu jira ammaas kanuma haadha mana isaa jaartii isaa tana jaartuma isaa tana hoggaa isiin manarraa deemti ganduma keessa deemu achuma achi fiigu jawwaalli isaa tanuma biraa jala deema taanuma barbaada beelawaa jechuu beelawaa walleenuu kawaa wal dhabduu fakkaate dhalaan ammoo takkuma hundinuu tanaaf katakkitti tanaa'uu fedhii guutee fi mana qabeenyaas godhee fi waa hundan dandeettiitti hin qabne ganduma keessa fiiga bareedduun hundinan dabrinii ja rabbi isinirraa qabu akkana dhiiraa amala kana hin qabnes amala gaarii rabbiin haa kennuu fi eegaa wanniin jechuu barbaade akka gartee yoonni gartee akka gartee Muhammad sallallahu alaihi wasallam siitee ati sakka Khadijaa faa ta'uuf qabdaa jechuu barbaadeeti yoonni gartee Aliyyi siitee radiyallahu anhu akka gartee ati Faatimaadhaa ta'uu qabdaa radiyallahu anha akkasi akka Khadijaa radiyallahu anha akka Rasuula sallallahu alaihi wasallam bifa gaarii jechuu bifa gaarii nama bifa gaarii qabu amala gaarii qabu filadhaadhaan isinin jaa waa shanan kana dhiira qabdu laaliitii filadhu iyyatee banadhu akka jaan aduun guyyaa harreen ballaa jaan osoo boodan iyyine osoo waywaanne firraa hubadhu jenna kaayaa shamarran lakkii jaan bannamni biyya Arabaa jiru haadha takkaa dhalee jaanii fakkaatanii hundinuu gosuma takkaa jettee hirriiban dhabin firraa laalee filadhu akkuma badaan jirutti qaceelaanis jira gaariinis numa jira akkuma hamaan jirutti gaariinis numa jira namni hundi tokko miti akkuma beelawaan jirutti katakkitti isaatti amanfatee wajjiraatus numa jira tanaafu rabbiin yaada muraadee isin yaa guutu bak waan fagaate sinifaa dhiyeessu tajabaate sinifaa laaffisu yennaati. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheer godhuun dagatinaa.